Kombola de Boanucho, Money Borders like a Samantha Kamejala Kelele Field Rumanic Manic Papa Binek, Weko Jim and Femme, Jim and Nalen and K. No, mi pika papa oji beni meni kaji achi ameta amlo ne lewe amebe woti amlela me yeko ame ya won kokose be kuku mi oba ton ma mi woso le mo ke fa pa mo pe jack of chema we wala be mi lo tunu tunu pa ni se yen boni afi ni yen eto eha ebi papa ni ike wole won afi mi ni ha fatai shikome ko akaji ko mi ebi o ma shiti no la ke be shambo ni fe mo ni ke bogbo no da ju for so amaji pa o no mle cho aji no le she ni nje blanca wa ke ni fe mo ni ne many wo enyomo ni nyon ke ni fe mo ni ne ba onyo no allo many you ebo mi fio ni nyonke ba ogbe no nya mache ni machi great aim academy ke wa ke passion with excellency ke auto fudo ko bile ba nile ba sheshon no ba na ke le check we score fun ko bo ma de no ko bile she great aim academy ke wa ke jeme passion and excellency ya jeme no le won jeme ke ba ke bo mo de nke fie ocho benke adbit homeopathic clinic ke ji okweno na agajin ona echile nke ba ke ko to chofon kwakwa ile no ba hi no ba klo ni ibala ke wa che oshika fun ni o ba na echile ojogba abe bo mo de no ota base pharmaceuticals ame chofan ase egbe eji ake njemlan kwa ke base pharmaceuticals ele ame you know be kra ke ji ebale chaba ni akenchai yeje no inanime sonle kaye be kaye otu kra masuma ke ma ejara ba shira mene ke ejara ye mene ni femo ni ne no no ko ni ya no ye wo gama satin lehun ojogba mi nto wo kwena kanje gboyin na mi cheche ye fridge jiami onu mi nshi gamen wosumo wo pele gbonyo yi bo onu mi nshi wosumo no wo pele gbonyo yi gbonyo ni ne egbo ni sha no jino ni enu wotumo wo pele no bo jino ni wosumo no wo wole world cup be mi ni meni ye wala mi wo kwa amechi abo na ne me sun lo ime la ke jena masuma ke ma ejera ba shira ke jinya ejera ni mba wo ma jinya chemende sana me ke wa ke wa na kan ni bi na ma uno dino na me fio mene e ba sha me to moshito mi ya ejera ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. Great family. You can come here and have fun with your family, give you food and affordable services. We now have bikinis, bonnets, nets, and please, it's free for ladies on every Friday. Sales going. We have samosa, we have burger, we have pizza, we have a lot of it. And when you go inside, our photo is very clean and serene. Sunset Beach, we are the best. Expect more. Bye bye. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We see passion and excellence.
Yo, non de me swallow e shame feni ko yo be ma TV mada ni shanka nyana nya o chunye me minte ya fe mini ya jara imba shishe ke o manye e na ne men swallow e hin la ke je na o ba fe ni wo chi wolele awonu ami gbene ni fe mo ni e no la ke me ko me pa no ko gbe da bi jetle gbene ni fe mo ni e nke bomba ga wa wie gan danwe onu me ji be ni wo gbonyo ni egbo ni esha gbonyo na pe elu gbonyo na je lo eyin ne ko fi mo ni game gandangbe bi wo yala fi mo ke gbonyo sande to mo na World Cup ko onu mi shi man bi gama bi gadangbe bi wo yala fi mo to mo World Cup no koko ni anyeme ye woku jiamli na menta wa mo me commentaire no ko fio na ke cho no ko na ke fangbe me commentaire no ko fio na me ke fi apparatuses ko me na ke gbele businesses kaka jin me ne ba ye awoku ba ye mo awoku fe sho na yu ada man fe ma ka ye man no nupa ni yo mi onupa ifojin yo mi na kan jibo na baale man fe ma de ba ichu na kan jibo na ji o na tamo God and then what ye be icho ne benani. Me wa ye mi keke ni mo fia no na twisi mo keke. Wo be ye nye la ni ba wo wanga kakai. E ja ka chi se atomo na no moto mo se na kameji ni na kametomo. Me wa na kanji boni mambi le we aji na metamo. Mi ne amaju ene wona bonika fi awie mu ya no social media ke ni bi na wo wenga je social media pe wote ame pi ko yen gbajigba e po nu e otu ami e ja ka wale me pi na me wala shile mi ame ni yeli po wa ami wale me pi na me je shile mi ame ni yeli tete po femini e we ha ami Shigma na mene jina ni wana keja me chwa me se na me gbogbo iye jemendo na wokume na ne men fon loy na ba chono na ba fi ene ona ba ke wokusumo ona wokuyo ni wokusumo bonyo ona no jina na me simo jema kono ko e wai ya la shika ke fun shika je na ke ba woni game nwa ka fe woni ye mobo keke e ja ke wotumo wonye meni da na wosumo ga ma fe comparison ye e ja ke wonye ma shate ma me na otwi ni jo chi na won fe mo po adro na ka ba fe ya la shi gadan be wono be na kai bi ale mene je na nu wana ko cha gba mo ko na patron atele ko cha ke no gagbaji achila no tomo me tomo ha na tele gbandu e kocha no me ji no ni wole ni waka wa yen man wo ye magin achemen waka wa yen man ni wo ye magin achemen me be me ja me shia me chichi aka me magin achemen ji ame na me ye gadangwe ni na fe bola ko te chien ko te wi mo ba ke ni bo bu mo no le wi mo Jeno shika fi adowo e ja ka wo chame woni me gba foshi momo aka beni bulu ba le ni wa leta do ma be ne me fe na gbagba iwo mo wonye ni wo kase ni kan jemi ya no question ajin ko ma mi gbe me gbogbo ye je ni gbere na me gbo apo e wo ko me ka me fe no ko sha me gbonyo e ba kashi mene wokwe le World Cup tomo ni body aba ho la kro na jan wokucho mu fie na ye eto gbo mo aje shira mi a ke gbo won aba sa ba shira o fridge mi fe 10 years ka 15 years e ko jino ni ye aye mi ye ni choku na ta alo majian cheme teni bi ko me na gbogbo yi ni body e fridge mi olololo ka ba shi bi ani na pele body pele gbomo adesan de egbo na ke san de ete pele body je makonoko ya self interest
ye shikani ba na ba nana kwa gwewo hey gadangbe game wasumona jawo na ba jawo ne kewunda ni jawo pe mo fio shi wo no ko ba ko fe mo wo fio ne fio chaka ne fio poto ne fio manya onu mi shi ne ga bo yo ne pram egbe eje me egbe pram na ka ni ne egbe pram wo che no na osofo ni osofo pana osofo pana lala ko ni bi ami wo na wo le aga shi eje la ona shibe mi na fole ZYZ ke apparatus isi o be nyese bi di money yen gbegin chese bi sumo na me ka me wo mi no awole nyese egbe ke ni bi fin lala mene egbo mo chuese wo ku mbe egbo nui meni pene fin am mbe egbo nui anashika ate a file court wo jinke ni bi yegbo nui no jina ni wana egan wo ma nye egbo afe aleta she body e fridge mi body e femini body e fridge mi na ka no tatachuru o fa ni bo amade ko to ni foni abana na zoom mole wide mole na atupa efe manche wache ni tatachuru ni ye nyono la oni egbo na 6 na 7 years e be ba fu 7 years ne be ba femini e be ba fu e ke ba shi bia na tun ni ka bo yo afeko ya lo e body e fridge mi na tela chinye jeme na pelegbo mi meni kala ba wie mo mi ame kala ba wie mo e wala shin le bia mi fe me na me pelegbo mi ya shishulo le ni to mo me na eme agito gbo wie na gbagba yen ko charge yen mo chiro yen anu wonu ni nye na nye generator ni nye ka musuka manson into ba gba wona ayega ka te wie mo kun akome na me le e bi ma sei ame on ba me support je ani bi na fi o wonye na de do medro gamanye leuna kai no afe ya la kani bi etan shigbonyo o fridge mi olololo ya shishiwe lo ni to mo meneme ko te wie mo ba ke ma ba ko te wie ma ke bo bu mo no le wie mo shona ke kumo bule poni yo ni bule blofo ba ke respect is reciprocal onu mi shi mebu man bi anye bu ame onu mi shi amebu man bi anye bu ame each one for himself God for us all gbonu e won abaje nyomo sande son bo nyomo sande son bo jino ni ba nyomo ni wo yo nu pa ifojin na bebe ise ta flat jomo ni ji jomo abeko ma yue ko o mo e fi an lo sumo wa no che mi ke gadangbo nu pa chi mo nu wo yen gadangbo fa me bejo mo ame e ma mi ke ka me an e towo they are aimless they are useless se na mo ko kra ba me kin awo na ke bale na kanji boni e bale eja ke wala ke kati gbe ma pa nwie no ne sana me wie wo wa na kuan na me tro kwenjo na mba support buru ni fe mo ja ke chinse etamo na anu ametro me ni chuan me mi ke ni makeda ni npa wie mo e ba man na da ni man gatete fe ale ake me ke buru wa ma nwe wo bo fe abo telu mo fe no mo no yo o da fe kan adangbe fin da bi no fe mi ni ama gadangbe do no fe mi gadangbe no ba fe bulu ko o manche yeli alo olumo yeli ni mo ko ba tashi ye ko ni e ba ju e ke ba shi gamen fin be na no la ko ba pesi sani mama be o ba pesi sani mama be anya no e wo che ni di senior prophet Zachariah tete fry ni prophet mu come on prophet mu we ada won ye 71 years ka ko na apele gbonu yi
apele gbonyo yi ahun asa ke court wo jin fe afofo egboyin anu game gadan we bi mini kun akra agba awona gadan we bi mini kun akra agba awona court wo lu ajina no na court wo lu ehun jina no na je ye no kwa apa yi ye gbonyo ne egbo ne sha ne yin na ko fe mo na nya shi ne kashi bienyo eja ke mamu fe ba hia ne ba fe no koko nyeme ne wadi ka bo yode nyeme pram bi atindi chem me alo me ni ya bifa bi la ni mene echo gbomo ne ba hia na ka yala ken ya e konklo won be cheme na meteshi nji pram onupai ni ame fia me wodi ame release ame press ke ni bi fin ake ame pa fai yala beni inti ba e ke ni bi a chiato nyeme nya obi a we ake ka chiato mo chire fi na ma shika ya ka afita alo na me ba api keke bi na me lenoko ni ame de check pa kwa me gbibila me na me ko boni ba fe na me jenshile mi ka me wala shinle mi ba yin ame keke nyekeneke nyomo muji ni nye ka agbagba ya me na se abi nyon no pa nyon aba la ketre se abi na ba ele shan na ele shika je chomo ba ka de wa bi ojo twaloi gadangwe mini Sunday no oni maba bonjo Sunday yani no fi anu fe chaka manya ye gadangwe bi atin ni mi bi ake bonyo amini abaje wonye nye kwa wokushi ajibe ne fe chaka poto manya ke buashi anya kwa asa shaba ko shika poto akpo abo na ke ya na ka pay mo chirish na ke fe yala ni chebele ni bi papa ikamoshi ne sana anya ke shika afi no anya obi a wa aka wote alo oba game nya obi a wa aka wote alo oba gadangwe bi won hwe wa nya hye ni wona jewo ana man fe ma no ru kwakwa ide mi na kanji beni ma fio ona ma e chomo anyhow mo fio no na twi simo yami mo fio no na twi simo yami nye ko ba je gamani oblaya bi aje na je no aka toto e mancheme atoto ewulo me nkani bi foka ke ni mien ya me se mien ya me se intokonkra ni bia na me feel mien ya me se eja ke onu pa efe twuma me mumu nhula foi alele ndoko na katala shaka ka yemano na mano nye yiyo ne kwa boni gafen fe chaka ne fe pato ne fe manya ne kwa woku shiaji ode a shiaji ya kwa je ne kwa ben de fe fifi ni me pona ka ye lumo ye ni yan claim divisional chiefs ni ka ve small chama ko paramount because gama shen titirele ni be paramount ye jeme na kana na ka afiele to conclure pasiko oruminshi apasiko ni wo na ka akuche pawo ni yo gan akuche pawo they are still divisional chiefs I'm a shako paramount ka pass your parliament na ya wo mi dan nye ba na nye paramount no mi nke na kan gbe na nye da mi paramount na ka paramount gbe na nke akonye dan no mi kole gamashi osu la tashi nwa tema ke chila no ke ya ka gbe wa dan na efi ogan dan we awowo ya o mini no ni maja chamemu na nye gan nye cho wa no ko pakokra nye cho wa domo no ko kra ben nye ke man bi ayu ina cheme ke ona ni afetimo ni afecheme foji ni ko tewe mu wa pene maja cheme nye na menya medepo na me wo man bi anga ke na shikabo akpeto akpo abo na ba afite amochile bi
ni eden che be ni body e ba body e fe e prokocho hin no ko fe modon kabiko ya eko mo bi ya eko na me nyen no ku e ka me ba mo me fio na me ka kwe amenya alo ameche na etu ese na no truck penjo ka me komen ora bulu ani so jino na fio nyeme won dwagadan we won dwagadan we ake self interest anyan komen fa ora mi ko da no ora gadan we na yo kwa mi dun shi ni bi pie ne on kanto ana me finance ona me finance no ni ko nya ka me ga bulu ko wama ejake no ni ona nya hihie mu ani bi ni wo nu pa ye fio nya hihie mu ani bi no nu pa ni tala ona ametala choku na atalo ye fio wata me pia wo le ni wona ona shi wona ni akaka wo nya mama no ye manja no se ni ba atwa o ejake kejinche efe no ko ni jale ye manja no ona ka ja awon wa lo wa se ke mo ko anasane e alo min ke mo ko anasane e mo ba nye ke na kan je mo afi mi ni ajemi akeko ejeje bodi enche oche kolo ene be ba ye manche bodi enche mi ni jino ni enye afi bo oche kwa kolo ene ba ye manche ni ma ojoson ta ne ke so afi o bulu ani akeba ajemi ni ba don ona nwani nyete me ko mani bia ko manya fi o ka fe wo smo no ke ba pan no ni no ani ka fe ke nyeta she nyete me ko mani alo nye se yen lo ko me feel aga tomo amemie fili shinka be ni bulu ba le ni wale tagame nya wa ele ahie nya wa ele ahi ni wona ke dan me eni eya aye gbonyo aye gbonyo ni wonya wona adwemo ne kwa me ni nyenyen anye gadan before mo bi na need scholarship anye gadan before mo bi na to protocol na ke a police ke soldier no me mpoka ke ba hanya protocol nya ho agbo ye nye wo choku na atalo eni wo gadan be choku na atalo wo la ke chi mo ni yo mi efin ke na protocol nye ya ni nya ho bo ye agbo eja ke nye na ke ka wo wote police ke soja jinye ni gidigidi e ba e ma mi enye be mani ba no ni wo sa ni wo ya wo we wo bulu ya kotu ni wo nyeme wo nyenyeme ni ona ina be na lu ame ha be no ken nyeme ano nya chelebu no na ke e na ya jeje me gbani no ka nya me so no pa foji nya me ba lajebu ko yu apene gbonyo ayi ogbonyo she gbonyo ba o fridge me aba pay almost free I pay fridge shika ni ya billion ni chabele moko e wo ko mi ni ke 900 million follow po e 100 million ba nye check e wala shin le mi fe shaba hoye na ke 1 billion ba fun mo chire pe an gbonyo ambulance ba ko yi tiji na ba fe ba ko yi jala na ba fe ni ko tasin no po na ba ke abaga fe ya na ko tasin no no ya shin awo sin ke ya no me mbako tiji mbako be mi na sa gbonyo po ka fun shin tura mo na ba tura ga ni na ba je gbonyo no mbako ni wona kenyo mo ni cheme nyeme na me nyeta wo nye shishi nye ha nyonu pa bo de san nye wo nga na no nye bonye chomu nye ya jitogbo wie nye bo nyeme ko ba ko Facebook no mi nche Randy Pani greetings bro nche mi elebo no nche papa ro ni alote kamini Lulu mental community tabu has dirty the community in Gamashi chonke kusunke nibi comme femo efemini if patani bi anye Gamashi papa ro je no maybe they want to use the dead body for barbecue chonke shin le keke ko na ke me kuma fe ame ya ke shin mini ameke gbonwe
Ona awashile kibab kani bi na gadan ama mo ina gatfula she won fe kun ka won fe ni me won fe kun inye just lie e ke me thank you my brother, may God bless you inye nyumo aje obulehun ona game nye awo han wo nya chela wo gadan bi won fe kun woman bi enye awo ele ashi ka wo choku na ata lo ani bedmo no etu akasa ni woman bi won wo na adwomo kwama woku mi no je kwama bodienche kwama e no kwa woku mi no je ona shebeko ne sani wo hani ona ko ye woku komi ni woku enfe bulu alo afi kun bo omode no ni weku na ele ake weku me agbene nyen gbadwe acha weku nu pale lo de na ka gbadwe sho na ke gadan me wo be chain of command no ni kun ani bi ni eja no so wo be chain of command mo fe mo ne ake legile asasa egboyin ana ke wo fridge mi ona atwa come on nke asasa egboyin ana gboyin na ye gbonyo asasa egboyin ana ka wo fridge jiamle over years so me come agboyin na 5 me come na 10 me come na 15 me come na 16 tata chulu ne ka bo US and ne legit gbese fe man kralo atupa manche money phone no na legit gbese fe man kralo nke 6 aya 7 years ke ba shi bia ne fe e body yemini e ya fridge mi olololo ni manche me ni kale be yue mo po me na me ka me he jala e fun me chichi no na me ana ba pe o ya me ame palace ji ame manche me na ka me be yue mo ame po ame ana ba pe o ya me palace mi na me ka gbonyu e be yue mo yan hihie lo me na me fe ka me yelu mo mi ne o to wo ye gan na de do me do kama nye aka fe ya leta she body e o fridge mi olololo no body ani o fridge ami nya wo pu account aka shika nyi so na ba pay dem o na echo shanye wo kuma na me fe gbogbo emuji kanye gan kon na me na ne se gbula mo kani bi ni ne ke shika de na ba pay mo chire abanya ka chaka weku me ko me awala shinle dama wonu wasumaka ajewa na jowo yi wonu wasumaka ajewa na jowo jake onipa ni won yenyen fe chimo ni yo mi majority of them they are aimless, they are useless, they don't deserve to lead us. Ave go ya mo go aya ge come on no do bai wo ba fe when go have ko mi ka bulu wa ma mi fo ya na kan level na ka ba fe mi fo ya je me e ja ka njamlan ka nye to gbonyo ni she kakla gbe yi to gbonyo ni she kakla gbe yi ni won kwa kokun akoko no ba yue cheme nyeme be she ni gadan gbe sani wo yin achele wo yi ni wo na ke kaka ata ono ya ke hwele mu mi wan city e ko wan city e kam ko wan city e ba fata e ko ni e ba ye mu shi wo fi oni to mo abanya ke gamen ba nye ke wa ke shikabe shika gbonjo kashin ke gbonjo kashin shika yenjo shika benjo jeme no ba na be ni gamen o ba na be ni gadan gbe bi wo yo ke yala fe mu ha maba kwa chichi koko tela na fe yala by 6 o'clock e ko baje na ka fe yala po edin o yi akegama shini bi nchegeme kenya akenchegeme wo majin koko me akenchegame no bi ala me kasebe ne abagba ko chade sana atele ko chake eno mama jinke no somnoji ile ka gbonyo 15 jo ile ka ji mo chire na ya gbonye ni oje na adun ami fe njo ejage shaye mentele ameno bi enye mentele ameno na bi tele ameno na kanso tele ameno a tele ni ka ju afe ala na afi ade chani ogba na se ju na ba school egbe ke bi e ko ma na shika na ko ma me na me ke school 1 week 2 weeks time ba na be lo mbi enyin ba bibi nyomu be ne ke me ko ma nye me ke me ko ma cheme ti otomo daklo ni petepeteshi na ne me ero ma na she masuma ka magbele phone line se bona fe ni man bi na ne me sun lo ni ke mi yo be na mo am nto am cho am dwomo na me bomo de na me cho am dwomo 0274324331 0274324331 0274324331 bomo de ko ni bo wo twa no cho dwomo o ni mi shi bomo de ko no twa ni ofemini o chon dwemo
kame na me kwa wone kan ye mini no wakeba homo na jala fe mo efe wo talenti na jawa yo wasande fe wo na nchere mo mama kote ye mo be boji won no bu mo kote ye mo be boji gbe ke gbonyu e ni mien la ke kun e agagbe ke wo nu panga no nu pa wo gbe kenga shi wo gadan be asate e ko wo nu panga be bo gbe ken obu mo ko nu pa gbajo e no kala ke nche no ya le don't go there eno ya jeme agamini it restricted aya jeme keke e ba ke no jejeme no pu mo kwa ne me abi no ani chame lo mo aka ne ke no ko ba no na me jeme na me yu efunshi mi na e kola ko ba kan no hello fa no gbe kan do cho aka je o hello Fana acho mi ka ni cho aka je college o fa no gbe kan do cho aka je ini yo ni ma jole wa dente ni ma jole wa dente ku ini ya no ga edefo edengbe no ka pin to na ke ateshika jin to bin ini ya and kwale truru ni ma jole wa lulu yani yo ko ni ba daga ma an mo to yani ko abinu tumo to ni ga ba bolu tumo to kin ye okay no abi gani ya abi tumo wo game wo fanteni ba ke ya gani ni tumo shi game duleju to ju wo ya eni bi ko na me jesho na me ba ye na me tuni na me naska wo no pe sheme ko ti tishi and the poor ni ko ta so ti na go da so ma ni bi ni na go me fi o to nwe ni ma jo ya no lo ni ma jo wa o Friday yo nyami bo nyungo ajobu ni ifata yabo ya wa fe wale ke wala se chele because so se le kan ka batano o fa na no na ya ndumelo o fa na no na ya eche mi body manye manye jino abia no hello no ni yo nja kashi ka o ka kutumpo choshalo tinu ye kutumpo na mo gba pe habu no gome onu pa yi te gbe bi se ni yo bi e wo ka kutumpo chowo si aronti no mo gba pe habu oni ji anya wo sika ka fe yala sanya wo sika na ka sa ku shi alu aka to ku ma bi no iche ni wa job ni wa ni habu yala se chele onu la do ni wa job abamili ko ni ofiche ma we ajobu hu game no jino ni wo fi omi ni no jino ni wole yala ni gbomu egbo na gbo ni ensha na efite na inoko fe mo kwe cheme ne no nyeta shi nyi kowo nyi han ni wo na wole blema bi egba fo shiomo ake adango shayelo mi ne kola ko ba kan no hello fa no gba kan ndo cho akajo o fa ni atwa ya ko ni cho tenje ko ni gbo ando na ya nye o fa ni atwa ya ko ni cho tenje ko ni gbo ojo ole ni na shi ene ojo ni da no ti ekipa eja ke ni bi ni yano da me ko be so ameshi ebe ka wi sa ni amani amebe ya chef ti demo ba ni amebe mu a chef ni ni ameshi ka ba ya la so mo me ke no wo ni ta shi ni ta hibale ni ta wo shikapo ni ka he tufa ni na ai to le ko gbo shi pe o ba la ni ku me ni ba na ba fo ewo to ra do ko o ye me ni je ke no ko ba wo ni o wala do na jobo shida be bon o wala do nu ma jobo ni fata ya bu ko ba on Facebook nche tiojiga ma take emini speaking the truth traje me eko ekemini we appreciate dead bodies but we don't recognize you when you are alive and suffering we mo no ni enwale enwen nwa shishishi ni ko ye wala miye ana abu moko na abu ya konta amenogbo onumishi amenogbo na batala shina kaka ape ni mene ka kele kosin shina ka gbile sen shika ebo 10 cedi alo 5 cedi no IGB don kun shikun ko le mu akoi shikun ba se na mu ya woku eko
Maba. Gadanga woku mini woku no oni. Mimbi. Mine kola kwe back pano. Hello? Shichafa no back hello to akede. Ando na ya nyemi. You know a fan wa person what particular you to avoid so to you. So you know you may na me chira me. You know particularly man wa amen. Aba mi nche oyo aladon yo nke swamo mi swamo mbe mo ko ni nke ma sha Come on. There are rules and regulations governing it. Mama, you ever show on no fair ga. Jake na lakachi president nimo shimo no funyoni. No way any control no. No one way ma chame. She mini jina no ma chame chu. Mini jina na me chu. A pelegbe nai. Pulu ani bi ni ke no ya ke chele mo ba. No bon jino ni na me nya ni gbo kucho mu fe eyoyo mi ne kola ko e ba kan no hello fa no o chami o tun fe ando na ya nche nje ko le gan ando na ya nche hello ando na ya mpa o chami ni so bi ane ife ni na pe wa ke na dede o man do Ite yale ko duba ni nage afuko le inu keisi mi na ke watch any eyo who feel femo feel ya jeme no impa makwa bu fa ko ni ochi o feel shi inu oyue mo watch ke eyemi ojogba ni ete wonye na de o me dro ya le ko no mi no ni iru eyin fele ya na de o me dro ku me ameka agbonu ameka ta ameka to no ade ka follow aka ma hia wo no mi bia ka to na ba pe aba ye aba ho alo aba shi game mini kra gba wona kwe ona chaba na ka ba chagadan me chofo na ke ba chagadan me chofe be ko ebe ko eye wono wati amni mi na ka ana atomi ni adete nka je let me say ye atomi ni adete nka je Jacob ando na ya nche okay you money won bo awo betene you mo heche ami to ma if you look ejo fe mo le won yo pa ejo fe mo pa o le ejo e fo me ni ke wo fie e fiteni yin ke bo lu one wo si akashi ni woni me e na me ni ku me mo bo na ke ma ka wo nye hiami because na na ka me mo me no nye hiami ye na ke kiame ni abe wo hi na ke ha ma ka me ni nye na me ke won yakot ame bi ke won yakot e pata ko jino yi ne na anya ni ye gbe no ni ganyu ne be ni ta ke ba wo ba do ba pete si ye die ndi fe ame ma mo shi na mete e wo ba pete si ye die ne e bi ame na ka me bi ke won yakot no ni je no ni to ma bi ake mo pa de ni wo ba na kole wa mo ni ne ye ni ka ye ni kinene so nu ma bi ke mi ni bi alo bola te o mi neji na akege ni ne to ama mo ke je segbe ahun ya na ke mba kole gono ni mi bi ake ma ja teme ado to ti ncho kama nche aso amena na kama ja ni bi elo ne se fi o bi ke wona bi e planting na ke ba bo mo ame ni won tashi won ko ene me ni kole aki kole e ke bola na ama mo tu ke mi bi ni me ke fe factory ke mi bi yelo aso no musu to e ko no ni won to ke ha gbo e na me mo tu e no ne e ba se ko wo bi be ye ama be na die mo
ni ke wata me ke ko le ama me no ne no bi ke trate na ke ba ka wo bi ke wo na biasi e wo me bi ama ka me na lo mi na me tu o ye hi mi na me ko ye hi dani wo se ke di wo bed na ne do ni wo ba ni e me aketuke trate ke mini bi aba be wo bi le we ha wo tra no manya bla wo ya o nche oyi wala don ko san ya pa lele be pi e papa ko me eji tomo ona e papa ko me ko te fe mo e afi e sha e afi otomo shi game nya wakase anoko ni wolia kala ga danwe fomo bi dimi ni nuwa draw mi noko alo nuwa draw mi ni namo ninte ni Kenya Fair project e ko le gama shino mi nje alo josu alo la alo teshi alo njadan ni nuwa fe mi draw mo ni mi na ke o lale kemba teshi ma klowa ni alo nuwa ma klowa mi ne kola ko ba panu alo fa no gbe ke ndo cho akejo Mimi kaki ncha. o fa na ndo na ya Mimi kaki ncha. o fa Ni cha tenje betiano. o fa na ndo na ya o ja Ni ama rasta. One rasta. nche Where ko no ni ami fi na mi won na. Chami se e ko lo ka choni mo ame wata no na mi fi wo e je wo yo boys ni wo ba wo mi fu wa e ni chichi sanu chami se da ne sanu na kan ni bi o ka da na chami se e je mo chami ni o ni sana ma mi kish ni bi ko me ni ya no na pa na kan ni bi e ni chi e je ka chami se ni me ken so ba ya le na kan so ba ni yes, Niama. One rasta, yes. ora don che o yu adon nu ma jobo ni ifata ya bu na de men so le bu ba nyo 0274324331 0274324331 ni wo ta ke boni yu ka nyum ba fe mi dromo ni nje ko ni ke o fe follow greater Accra mi nu wo mi na ke o nyemenu wa mi alo teshi ma lo po mi alo pom bi mi na ke o ne ke ni bi ni ejino ni eyan mi ni nyum ba fe mi dromo ma ni ma fe ma wa mi ma fe ni ke wa mi ona ka fi adesanya wona wale aka nyomo wo eje adesa de ba je ba bayi ni ka ni wo ke ba akabu and o call le ni wo ke ba akabu ni wo ke enye ko enye lo akabu because mo o enye lo ni yomo ni wa nya akela akabu shi mo ka ba akabu ako shiamo onu mi shi mo no kele ya no kele ba eje aka la kele ji mo ni ke fi bu e ni ba do wa no ani ba le na kan she was some bondu to me na ke nkola ko ba kan lo fa no gbe díẹ̀ di yo wa mi twa se nja pa nga di run about it aw inche di te ni bi antamoten all right sir mo e jola ko di le ko to ga me poli o ye ni bi ati o poli wo ni mo ni wo fi ole mo le to le o ba wo ti mo a to ni kan ni ẹgbẹ́ òkè bani jin because mo fi wo mo wọ́n yóò dodo ba tẹ̀mẹ́ ní ẹgbẹ́ tí mo ń ga wo ní ọ̀wọ́ àmì mọ́ ọ̀nà àwọ̀ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀kẹ́ pẹ̀lẹ́ tó wàá pẹ̀ bọ̀ níta ìyá alẹ̀ ètò wọn bíríṣì àgbò ntẹ̀ ẹ̀ fún wọn ní ìyànú yẹ mímọ̀ nígbà mi ìyá mi sùn náà mi gà mi sùn ṣẹ́ká yẹ tẹ̀ mi pèmà àtẹ̀wò àmì kẹ́lẹ̀ jìnnà nígbẹ́lẹ̀ yẹ̀kẹ́ mímọ̀ yẹlẹ́jẹ̀ yẹ̀yẹ̀ náà mi yẹ ọgbọnu ni yanu edigale nínú ìwọ gbogbo ẹ bí fúlọ wọn fẹ́ fún Anthony wọn ni wọn fi tẹmẹ inú wọn yẹn àmẹkù wọn máa ń bí àyè yìí fi ayé ní àyè ọdún wọn yẹn tani ò lè ọ máa ń bí ìdòdò bá ibi náà nìkan wọ ẹja ọkàn tìbí wọn fẹ́ fara mi dáa níbi fíìmù bí ẹtọ àmì ìṣẹ tó ní wọn nánà níbi mà. Yóò tí ì máa ṣẹlẹ̀ láàkú ẹ̀gẹ́ tó máa ń sùn ẹ̀wọ̀n gbogbo ẹ̀gẹ́ tó máa ń sùn náà dé bí omi dúró lóòyè ìwé mọ̀ ní wọn ní wọlé jẹ́ àtúnlẹ̀ àkùnlọ́ ọmú ìgbẹ́nẹ̀ àgẹ́ sílẹ̀ fíríjì lóru ọkọ̀ ẹ̀ jíjalẹ̀ ní àṣìṣe mú tún ọ̀gá mi ọ̀ṣù ọ̀wọ̀ ìwọ sọ àmì ìṣẹ̀ omi kun wọ́n wọ̀ bá
nche ora don nche di ofechema wele hu ajobu ke nkwalo efe ni yo English akamaje popano fe nyuma ajonye onunu nji gadan gbe eno ya ke hwele mo no jino nu wo fe wo tawo niwo chemin fojin ni talashi me ni me na me amefi ame ake no good advice onunu nji ame no good advice ni big boy son ameta wa na fe mi ne kola ko ba kan lo fa no gbe kan no cho akejo oba na atomi la te ile mo ya ando na ya nyemi so ga de petulue mi to mi ta se fi de gbe man ka loni hello mi mbo to ando na ya gbe de gbe man ka loni lo ka gbe man ka lo epo gbèsè máa kà á lè gbẹ mí ní kí n ta ṣe fi ọ. tọ́mí ẹlẹ́bẹ̀ẹ́ náà akẹ́ gbèsè máa kà á lò kó egbò. akẹ́ gáà ẹ̀ tuntun fún omo gáà ẹ̀ tuntun omo. yóò ń ṣe. gáà ẹ̀ tuntun omo ọ̀ọ́dẹ́ tuntun omo sani kọ́ lé jáde àti gbèsè máa kà á lọ lẹ́bí tẹ̀tẹ̀ tìlú ẹ̀ bọ́ọ̀lù. Ora don wonye mi ene ka kwanya le atiti ke ba no ma kwanya me ma le anya mi late o fa na nshiba mi no ni pani yo mi nji akeshi teteturu am no US ni ji ni teteturu atupa manche ni le no ji gbese man kralo e mi to no le ake gbese manche ni ji ni aibo nti le ake man kralo ko egbo eni fe mo pochon ake elepo ake man kralo ko egbo eye nkomodo ake man kralo ko egbo because me like keji manchajibo no jase o man kralo o shikiteli o akwasho o moko egbo o ji nkomodo na ake lele o moko egbo shemene jino no wana party aba afe party ji afe come on me share ni bi so obo jino na afi o nyana na ejegbo ne be yelo kodan kokoko jeno konoko ewo eja akebe mi ni tetechulu yo wala mi yen eke ele ni ayibonte asgbese manche eja ake na kan bia mi yen esha woche ni tete ankama ni wo chola ageshi mancha apiti tetechulu no kan bia mi yen eke esha tete esha ni apiti omo nu ewo enyen ni esha wocha ayibonte le onke wa tupa shiamle ni ba fe kelete ahun ka shi be ni wo church ese na egbo na since na ya 7 good years mi ne body ya fridge mi olololo mi na kola ko ba pan no alo fa no gba pan no gba ka lo cho akejo hello o fa no e pan no gba ka lo cho akejo iye pan o fa ne na de bi na ga fule iya dure yo ti ya no TV ke afukule no ni nyama wa ka yo anukwale ni ya no TV ni mi ya ga afukule e bi e fe ba yo e ga ma nya afukule no ni nyama wa ka yo anukwale ni anukwale ni ke nyama wa ka yo afukule abuka mi fukule kwa ko ba fe ma mi yara yo fio ni wo che yo lele ni ta ke boni engon na won akele nwe be ba yue bona fe ni me na ke je ni taflache imbu mo ni nteshe ni mi ba mi wie keke alo mi na e mo gugun alo nke mo ko ye issue personal issue ko da bi nke onupa ni wo yin ami ngbajo ina mi laje wo hona ami ngbajo ina mi laje wo na esa ni wonye wo ke ame esa ni wonye wo ke ame shikote wie mo be bo no bu mo kote ye mo bono toneke nyekwa osofo mu old prophet ni egbo apele gbonyo yi je no kono shika yi funga ni bi na kalaba na ba wo na ba yele wan no e wa apele gbonyo yi game no e wa apele gbonyo yi game wo besu mo ko crack ya moko adango for best mo ke agbonyo kokura kwe na mo egbo de ke we ku sumo lewa na mo 027-432-4331
Oba no twa no chonjo mo. Mi Amen. One she near Wopo. Konu Tame. Nyemba blow konya she say. E anami. Kabena bale ni neka yale. Kaboni abale ni neka yale. Be twa kenye ba ya nyeba she say nya wo. No nyem fele kwato chaka manya. Ni nyeshia na mu. Dabi. Koka kutu poto chonye. Oba dulo fun wi lo. Kaka kutu ba chochoni e odun lo fun we lo ma ba che menye che munye apanga ya lo nya anu wanu ni neke beni gboyan sanje fe e gan wonye don e ni e de che matan ni matan wo fe woli ene wa kwe cheme minkenyi ene wa nyena akeka afi ya lake ni bi ni wokunupa alo onupa ko ba edan ne yempa ago cheme nkenyeme ago mena chene ne ke ko sueshi ne ywe wonyeme ani ya ne feneke no ne ba ne ekwa aka ba don ene ma shi no bero ba no aka nti fofo le we gbo atwese ejake impa na yo na ke no ni ba ne kwa aka ba don alake gbe me ame po ame shaka sana gbeso na me taketre jiase shibia ga no taketre se bo ngwo se na ba to no se ko ni mo ko gbonyo free Jimmy so many years o legend shinle mata ni bi chichiko beneke kwe chichiko beneke wala ka chichu ya lumo yelimi pu omo choku na atalo e ka me gbo ame Jimmy ku me po na afio ya na afio meni na to ame chimene yemi jino no wona ni gbonyo nye cho e free ami ahun be na wa sa che ke manche kanchi ni me ebe bolele pobo na gogomi jin dai egugun ji ami ke eto eji ami ke ni bi egbonyo sa no kaga afi akasha aga feneke nya hihwe lo nya na jewo chon nya na jewo ona ni ka fen yu aka ona onu pa ni bo ni ka blow jin nya ese ni ke ni gbopo aka ni to mo kako ese na aka ni to mo kako ye jaka nyenye ba gba na kan blow gbe nye ba gba na kan blow gbe nye ji anya eji nye kwa anya eji nye meni nye tala choku na afi choku na talo nye kwa anya eji nye kwa ke those days be na ba afọ nye kwa way back ake be mi na ba afọ nye no me te ya na fe mo yo e gadan gbe atin ngene ni ba shenyo nye ma na no ani gonu pa nye na gadango nu pa nye na ke da ne politicians se bu nye na mekenye yu keke amekenye fero na metwisumo amen na anye moko keke nye ba nye nkemo be nye fe ni amla lo be na me fio ameke wo yemo chuni wo ma jache me bo nwe ni wo keneke na me fe neke na kaje bona mba fe nye ja ka nye denche nye gbore nye mama jano e manja no mo nye shwo nye nya shwo mo no amele mi na meko ame naga gamenye yema ncheme enyo getenge egwe niwo kaba pay tribute na ma pay ha naneme sonle eno ma na share masuma ke ngeni fe mu aba na agbe shi dani mama na shi take boli nkenye woche ni di prophet Zakaria tete fry ye pram ni ami prophet kome wokucho mu fe niji wochoche emewoku amekemimi amekpene kokoko shi inti ebe ni abale ewo amewodon shi kun eni kan bobi oni woswa on the first ke or second gbe mi ni gbe ni yala baba no shi akene yala be ne fe inti e wa ke cutting junction fon no yo woku efe mi ni efe press no amekame pamam bi fe fai ake yala ni di prophet fry yala eban no wo chin achiato ni amempa man bi fe fai me fe me de gba me na pa me fai ke nwo asmo ame die nche
amba me bi na ke ba fi mi ni ake ba fi yala no aminpa na ne me sun lo fin fai ake wo che ni di senior prophet Zachariah tete fry ye pram ni ami yala ake afi mi ni achiato no ayana ba sankude ayana ba afu winaba naka no to mo beni tete chulu wonu na ka pe aba pe ke ka ko de ke de te ho ka ko de te be de te ho ka ko de te be de te ho mi na ke mo ni o se de ke le twa me ni ka me twa agogo aigbe chui ona awo nga gboyin no good advice be here ameka aye manche atupai shibia na me ba me mpele atupai manche gbonyo yi kaje ju ke fon amale nkon ani bleni ya me efi a me ngbele unpo yan hihue mu asani efi a me ngbele o ka kwenye ye shi o to no fe yolo o ka kwenye ye shi o to afa mini o to ejejolo nyeme na neme so lo eno ma na ehye masuma ke mama na shi ninka ni fe mo ya wa bie imbe ya fe bi moko krake ni ne be ko chi chese egbe ni ngo cha mi o to enfan cheme yo akenu wo yo da gbo kagbe ona ni amenu ni ka menu na me chunwe ni ye ame be shidin ko ni kan jabu ulu na me mumi na kan no na me le aka me wo ame se bi anga akeke to ye ma ke jo enu ncho no ka moko ba ni ba yue na ewie do gba ma jeke maji ke ane kegbe onu mi nshi na ne men sun lo nke ni fe mo ba bi e shiko me ko nke ba ke many bo ni fe mo ni enyomo Great Aim Academy ye je no le won nke ba ke Sunset Beach Resort that Friday La Busta ebumi ba omode no fo mi ye je me that Friday Sunset ni ami nke ba ke free pool ke yo jibo no wa wunu ele free ba wu pool le no o ka ko ona o chi abo na kan no nke ba ke ji o ko no be wale to fa jin ko te pharmacy e ba omode no ka kashin afemini abo base pharmaceuticals bi atofa onu mi sheja ke base pharmaceuticals ben ke wa ke ame tofa le short ko kra no ko fa no ko sukulen de je no ko no ba ko ni ba se ba bo side effect after ye je no admit homeopathic clinic in kwa ke ame ke base kid eba bo modern ni keji obi le be wale ke gbe ken sumo ya fochon bo modern ni ona eco hanle ni di base pharmaceuticals bi atofa na ne me so lo himi la ke je na ta ke bo ni ke bo ma chon igbene no ni nke da nkolo efen shi me ni kemi ye bi me ni nye kemi aye me ni track me ni nya twa fen mi nda mo fia mo shi ka ni gba gbe wo ni ke wala ke wo injena nke bo ake what so masa maba ogbeno eko in la ke me ku me pa ni bi ko ma gbe shi zi wise nke bo le ni what college ma gbe wo de ke wala ke wo ni wa nuwe na ne me so le shiko me ko mo ni ke ni fe mo ni ne bo ogbeno ji o de bi ni ama abo one rasta to gbanyo ni she kakla gbe yi nke mini lo pi e fami she wo lendo dwen lo dani ba yin na ne me so le nyara don